Sechale nsimbi ekuqala emini sanifisela sanamukele Tindzaba Emini etfundwa ngilungelele makagula Tindzaba. Indvuna yelitiko letemphilo lizinkosi seyemukele emaphilisi ekuvikela sifo samalaleveva lanikelwe isikhwama lesibuke sifo and Malaria Fund. Indvuna yethile amaphilisi lawa atawuhamba emgamu lomude enciphiseni tinombolo tamaswati latfola lesifo ikakhulukati ngoba sekulukhuni kuwatfola. Lo msebenzi bobanjwe Central Medical Stores uMathapha. Sikhwama lesibuke kwesekela tinhlelo tekucedza sifo samalaleveva kuleli i-and Malaria Fund sesinikelele litiko letemphilo ngemabhokisi emaphilisi lalikhulu nemashumi lasihlanu 150 ekuvikela sifo samalaleveva latiwa ngelemefloquine. Sihlalo webhodi yebacondzisi kulesikhwama Thandile Nxumalo uthi basatawuchubeka nekukweleka timali kude live ligcine lisincobile sifo samalaleveva. The drugs cost 370,000. We had raised more than that last year. I think we raised closer to about 700,000, but we have other activities that we have to fund. Our target is a minimum of $1 million a year. Indvuna yelitiko letemphilo lizinkosi seyemukela lesipho ibongela amaphilisi yaveta sidzingo sawo eveni. Lo musi lo ukhona kulama essential drugs list njengoba wabona ama essential drugs ethu angakanani, but ube lukhuni kuthola ikakhulu in the last 18 months. Yonke imithi yethu njengoba niyibona siya-import. Lona nawo import asikhani sekulukhuni kakhulu la emarket ekuthola. Nakulokuya kwenteke sasebhedvuka ke sifo kanti sinetindlela tokuthenga tahulumende. Bese kuba lukhuni usuthole masinyane. Kusitile kakhulu ukuthi sibe ne-and Malaria Fund lekhona ukuthi iyothenga separately from us. Ikhona kuyosource separately from us. Lamaphilisi abite imali letinkhulungwane tingemakhulu lamathathu nemashumi lasikhombisa temalangeni 370,000 kanzi live laseswatini lingephansi kwenhlanganisela yemave livekati le-Afrika lasiphohlongo latiwa ngele-Elimination Aid latibophelela kuncoba lesifo ekakhulukati emingceleni. Tindzaba Eswatini TV kubika samkeliswe khoza nginasikhumbuzo Dlamini kuMathapha. Libandla lelibuke tindlu tahulumende emadolobheni Eswatini Housing Board selitfola isitifiketi se-ISO 9001 enkampanini lebuke temazinga eNingizimu Afrika i-TUV. Umphathi waleli bandla Mduduzi Dlamini uthi lesitifiketi sisho ukucala kwemsebenzi wekuthuthukisa impilo yamaswati njengoba live lelithuthukile, live lelinesive lesihlala etindlini letisesimeni esikahle. This is a journey to make the lives of Eswatini better. You all know that without a house, there isn't a family, there isn't a life. Without a family, we don't have a community, we don't have a nation. So this organization plays a very critical role in creating a happy, productive, and ultimately inspired nation of Eswatini. And how we do that is by delivering quality products and services. Certification means not only have we pledged to deliver at the highest standard of excellence, but we have now partnered with an external accredited and competent service provider in TUV Randland who will look into our processes and our systems and confirm independently that yes, in fact, their processes, their systems, the culture within the organization conforms to the standards of ISO 9001-2015. That is the first point in the journey with our customer. Enhloso yokunciphisa tindleko lenato inhlangano yemoba iqala muva yasemadlanga emphisi lenhlangano seyifake imishinali ephehla gesi welanga kude ikhona ukutfonsa imandi ekunisela umoba. Gideon Nxumalo longumabhalane kule nhlangano uthi kutawufika isikhathi lapho khona bangasawudzingi igesi lobuya enkampanini njengoba lena ngiyona ndlela lebayibonile kwekuthi itawubehlisela tindleko kule nhlangano. Wakhulumisana nalomsakazo umabhalane wenhlangano iqala muva Farmers Limited Gideon Nxumalo uthi indleko labanato bayinhlangano tenda ukuthi bangayiboni inzuzo yokulima kwabo. Letindleko letfaka ekhatsi igesi wekudonsa imandi ekunisela bomanyolo kucasha imaloli lahambisa umoba tiye ithathe konke lokusesikhwameni lebekungaba inzuzo. Tindzaba emasola sihleli phasi sinabandla kakhulu sabuka ukuthi imali letiningi temoba tiphuma ngakuphi. Sakhanza ukuthi indzaba yagesi iyona lesilimata kakhulu.
Ngoko sasivumelana ekutheni sifake emasola ukuze atoselekelela kunciphisa indleko tekunisela. Le kukhona nje sesifakile la. Fake 98 lo semthethweni lo wonke umuntu uvumelekile ukuthi angakhona kumfaka. Si-applyile ekutheni sigcine simkhulisa ngoba inhloso yethu seyiyonke ukuthi sikhone kwenda 271 walo gesi lesimthingako ukuze sikhone ukupharisha letinjini. Kwanyalo nje sisebukile ngoba sicale kusebenza enyangeni ya December ngo-15 kutawuvela lokho ukuthi usinikete ukuthi unganani yena gesi lesikhone kumenda. Kwanyalo imali le kulo sende phase lo kungu-1/3 walo gesi lesimthingako. Yena uthi 1.2 million lesa sikhone kuyisebenzisa ngesikhona nasekonke kutawuthi 4.6 ngutabeke sesimendile sophelele gesi lesimthingako. Uma lokho bekwaveta kwakuthi lokhu iphehlela gesi angeke kunciphise indleko kuphela kodwa ngetikhathi bangawusebenzisi lo gesi ikakhulu ngetikhathi tekuvuna umoba batawukhona ukuthengisa kuwe inkampani yemagesi uma sicelo sabo sekubathengisela sesiphumelele kube nemali labayitholako. Kwanyalo indleko tagesi titawuncipha nga-1/3 wemali labe bayibhadala njalo ngenyanga. Tindzaba Eswatini TV ngibonga Simagagule Madla Ngempisi. Inkampani yabomakhalekhukhwini ye-MTN Eswatini seyisukumise ihlelo lolatiwa ngekuthi i-Enterprise Business Unit lolutawenda amabhizinisi ukuthi akhone ukusebenzisa tebuchwephesha asachuba asasebenta asuke endleleni lenzala yekwenta ibhizinisi. Lolu hlelo lisukumiselwe kumakhalekhukhwini house eZulwini ngaleSihlanu. Lolu hlelo lutawubona emabhizinisi enta imisebenti yawo asebenzisa tebuchwephesha lesabusezingeni lelisetulu futhi nalesebune litubane lelikhulu kunayitolo. Tindzaba Emini wayoke inkampani yabomakhalekhukhwini uyachaza ngalolu hlelo lobe lethulwa. Kulolu shintsho lolwendekako kulomhlaba lesesiphila kiwo nyalo lesa siwubita phecelezi sithi i-new world. Sithi le new world seyitawufavorisha bosomabhizinisi laba more digitally enabled than those who are not. Sithi leli vele lesikilo namuhla selitawufavorisha wireless over wired. Sithi leli vele lesikilo namuhla selitawufavorisha online over on-site. Umphathi waka-MTN Eswatini wandile mtshalo ukuthi tinenge inhlelo lebatawutithula kulomnyaka naseminyakeni lelandzelako. Lema system lesiwasebenzisako ukuxhumana noma ukusebenza kufana nakhathi ingcombe nomshina singakwenta kanjani lokungcono ukuthi ungahambi uyokuthenga wena njengebhizinisi usebenzisa izinto lesevele setikhona kulamala ngasesikhoma ngezinto leti-cloud tikhona lamhlabeni wonke awusathi ngokuthenga lema systems lawo thina njenga-MTN sitakukhombisa ukuthi ungakusebenzisa kanjani noma sikuxhumanise nako ukuze uthi wena njengemplonda ukhicitako umnotho ukade ungahambi uyothenga kepha usebenzise leti zinto lesetikhona MTN loti provider-ko ema-customer akhe. Lolu hlelo-ke sevele luqalile kusebenta kanti ngamabhizinisi angabonana nayo-ke inkampani yaka-MTN kuthola lwati lolwanele ngakusebenta kwalolu hlelo lolusha libe lusukunyiswa. Etindzabeni ngengiyani Msibi nginasimuva Shongwe eZulwini. Inhlangano leyatiwa ngekuthi Dr. Tina Listen Foundation seyisukumise umkhankaso wekutfola bantfu labasha lababhizi ngebucala labanatsa tjwala nalabadla tidzakamiva kuti basite bagucule timphilo tabo. Mengameli walenhlangano Dr. Tina Makagula uthi batimisele ukuthi bawatsatse baye rehabilitation center labanye babo kanti labanye batabahlomisa ngamakhono ekuphila. Inhlangano Dr. Tina Listen Foundation seyisukumise umkhankaso esithwashini embabane lohlose ukuthi insha leyandzawo lebonakala ibhucwa tjwala kanyeke netidzakamiva isitakale. Dr. Tina Makagula mengameli wayo Dr. Tina Listen Foundation uthi bayinhlangano bafise ukuthi insha ingaphelele tindleleni letingasito itibulaleli kusasa layo kodwa-ke isitakale. Sifuna kubasita ukuthi impilo tabo tibuye tibe kahle babuyele bahambe baye esikolweni labatsinge esikolweni. Bantwana labariphako, bafana labariphako, bafana labantshontshako, bafana labangasalaleli batali babo, kunetindo letiningi labatendile. Le uthola ukuthi imphakathi igcina ihlangene ibashaya, kungabuti umuntu ukuthi lo mntwana wenda lokula kwendako nje, kusukaphi yini sisusela saloko.
Lama outcasts nje e-community sitele wona sifuna wona laba babita botsotsi ozidlani bantwana benyawo phemaphara sitele bona vele ukuthi sikhone kubasita. Mhlonipheni Mazibuko lobuchopho baseMbabane East uthi vele bakhungathwe bucala ngakho-ke leli kungaba likhambi lelihle impela. Nje itasita isitele neyouth isite nakulabantu labadzala lokho sebanenkinga lapha nalapha nalokuthi ke nyalo nje bantu inqondo ukuthi abakhona ukubuyisela abantu banesikolweni isinikile ukuthi okay kufuna kwendekeni itasita kuphela ingakhona kusibambisa khona nayo. Le nhlangano ibe seyinikelela bomake namantombazana labadzingile labangamashumi ngekudla netimpahla lokubita imali lengemalangeni letinkulungwane letingamashumi temalangeni. Etindzabeni ngingiyani Msibi, nginavuma inkosi Nzinisa Eswatini Mbabane. General omkhulu wetiko letekuthutha Vincent Dlamini uthi kwamanje usahamba kahle umsebenzi wokufakwa kwemalambu lakhanyisa ngagezi welilanga emgwaqweni longuthela wayeka losuka eMbabane uyeka emanzini. Ngenxa yekwanza kwemkhuba wekwebiwa kwetintsambo teluthusi emgwaqweni wakumalagwane, sento lesigcine sinemthelela lomubi edibaneni letikulo mgwaqo uhulumende ngelitiko letekuthutsa wase ucala umsebenzi wekufaka tibane letikhanyisa ngagesi welilanga. Ngekusho kwanjinela lomkhulu Vincent Dlamini etiko letekuthutsa lo msebenzi usahamba kahle kwanyalo. Kwanyalo sisabuke ticephu letitsite tale freeway. Sengakabi ngiyo yonke le freeway letakwendeka kwanyalo ngaloko ukuthi letimali letikhona tilungele ukuthi singenta tigajana. Nyalo nje lokuchubekako kusuka emangwaneni uyofika le ndase eMnyamatheni. Lo msebenzi ke lona nase seyikhona yonke le material noma le nto ekusebenza mase tikhona. Ngumsebenzi lo cishe lophangisako lokuthi kuchintshwe lamalambu kufakwe lawa lamasha kutaba sikhathi lesifisha lesingeke senze ku3 months. Emva kwaloko tabe seke sesimela mhlambe ibudget lenye letawungena mayifika ke sesiyachubeka sesisuka le ndasi bomzulwini sesibheka kamanzini. Dlamini uthi lo msebenzi sewonke kubhekeke ukuthi ubite imali letigidzi letilishumi temalangeni 10 million emalangeni. Umbiko uhlanganiswe ngufezile Mkhatshwa Anasimuva Shongwe eMbabane. So siqhubeka nato Tindzaba tethu kanti ke mbukeli umphathi welibhange lelikhulu uDokotela Phil Mnisi kubheke ukuthi ethule monetary policy statement sitawuyekiwe insatheliyefu samkelisiwe khona sovela khona e-Central Bank. Samkelisiwe sikuvusele ngabe isimo lapho sime kanjani sathi ukuthi sibhekile ukuthi sikhulumisene noma ke sibhekile ukuthi governor ethule inkulumo yakhe ingabe kuhamba kanjani lapho. Nakuto Tindzaba tensimbi yecala lapha emsakatweni wetitfombe Eswatini Television Authority libito lami ngisamkelisiwe ngwakakhoza mbokele silapha khona ibhange lelikhulu lelive i-Central Bank of Eswatini lapho sikathe khona ukuthi umphathi walo libhange lelikhulu Dr. Phil Mnisi athule sona statement phela i-monetary policy statement sibuke ukuthi ngabe Tindzaba tema interest rate even laseswatini time kanjani mbukele nje ngidovumela ukuthi umlangeni lapha lesimenaye akukhombisa lapha ngekhathi Tindzaba telive laseswatini sedivele ngemumo kubuka kona ukuthi ingabe indzaba ye monetary policy statement yayo inyanga lesetilo ibenjani sakhumbula mbukele ukuthi yena governor welive laseswatini uyithulile yona i-monetary policy statement ngayo inyanga yakhe November eminyakeni lophelile lapha vete khona ukuthi ngabe vele indzaba tema interest rates even laseswatini time kanjani. At the moment mbukele sesemkathile yena governor usenda nama last preparations ukuthi athule wona umbiko wakhe ukuthi ngabe vele etindzabeni tetimali even laseswatini sime kanjani utaqala athule kona ukuthi nasibuka nje emhlabeni wonke tona tindzaba tetimali time kanjani ngaphambi kokuthi abuye khona even laseswatini. Sitawuthatha tona tintsambo sitibuyisele khona e-studio sibonga kakhulu ukuhlasana nathi solo siyachubekile simkathile governor ukuthi engabe tindzabeni tetimali sime kanjani lapha even laseswatini. Asinembukele Tindzabeni temidlalo kulesikhathi sitabuka leto tangephandle kwakuleli tetemidlalo. Igijima sekhinya legijima libanga yanqoba umdlalo wemadubane iParis Women's Marathon lowakha-ke umlandvo nomusha wetikhatsi
Kulapho-ke wabe sewuthathwa ingadi wayohlolwa ukuthi kude nivele lakusebenzisile lokuthi sithathe emtimba lide ukuthi asale yagijima ngamandla langasasiwo akhe. Kwatholakala-ke ukuthi usebenzise i-metabolite lekungiletinye tithako letavalwa kutemidlalo. Wathi-ke nakabitwa ukuthi atochaza kabanti weta netimpepha lesetiphekiwe ukuthi wawuthola esibhedlela kungumjovo emalangeni lalishumi-nesithupha ungakacala umdlalo we-Paris Marathon. Luphenyo kepha-ke laveta ukuthi noma ngabe aya esibhedlela ngalelanga lalishoko akazange awuthola lowo mjovo, kanti-ke naloyo lo athi wamjovo akusiso sisebenzi lesibhedlela. Lemphasi ubese-ke ugwetsha iminyaka lemibili yekusebenzisa leti thako kwaba-ke mine yekuzama kufihla, kepha-ke wabese uphulelwa munye umnyaka ngoba usheshe wavuma lamacala labekwe wona. Kanti-ke Lemphasi utawugwetshwa-ke iminyaka lesihlanu angawudlali lo mdlalo wemadubane. Kanti ebholeni letinyawo umqeqeshi welikhethelo leNgilandi Gareth Southgate uthi bese kathuthi nekubeka phansi ngetizathu tekuthi bekaceba kakhulu kusayiwa endzebeni yemhlaba kwachubeka nangoba seyiphelile. Southgate bebangamthembi labaningi ngeNgilandi ukuthi angawenda lo msebenzi ukhola lelive lapho khona wagcina aphuma kuma-quarter finals endzebe yemhlaba nakakhala phansi kuFrance. Kanti-ke leli khethelo belisakhotha amancebe kukhala phansi kumancane endzebe yema-Euro ku-Italy. Southgate kungunyalo solo nguye umqeqeshi welikhethelo leNgilandi. Ngaphansi kwendebe ye-Copa del Rey leqhubeka eSpain, iReal Madrid ichamuke ngemuva kushaya i-Atletico Madrid ngamagoli lamathathu kulinye. IMadrid idzingeke ema-extra time ukuthi ishayele amabili amagoli ngemva kokube umdlalo uphele ngalinye ngale nangale ku-90 minutes. Kanti-ke i-Atletico Bilbao kulomnye umdlalo yona ishaya iValencia ngamagoli lamathathu kulinye. Libekela umsakazo we-Eswatini TV kutemidlalo ngiphathizwe Msibi. Tithombe tibeka TW France 24 kanye na VOA. Asikasolo sichubeka nato Tindzaba futhi etemidlalo kunguManchester yakhona isigwaca lapha eMbabane kunenisaseli yefu etemidlalo uphathizwe Msibi lapho khona kunemhlangano kuyokhulunywa abantu nge-MTN Premier League. Sivuselele ilungelelo sivusele nawo Maswati labukelako ukunyalo lana ngisesigwaca-ke lapho sigathe khona ukuthi kutawuba nayo i-pre-match le yemidlalo letawudlala kule mpelasonto, ikakhulu lekusidonselana-ke ukuthi kule midlalo yempelasonto kutawube kudlala yona kucetha i-first round lapho khona kutawube kuthathwa likherothi. Icembu-ke lihamba embili kulo ukuthi lingathatha likherothi ngiyo i-Young Buffaloes ilandzele i-Green Mamba. I-Buffaloes-ke ngiyo lehamba embili njalo kunamaphuzu langu-26 labalandzelako bana-25. Kepha-ke sigathile ukuthi iyona i-Young Buffaloes itabe itholana nayo i-Seven Dreams ekhona Mhlume. Manje kube ngiyo letawuthathwa njalo uma ubuka lama-team amabili ayatshengisa ukuthi i-Buffalo njalo kuhlele esiqongweni njalo nabantu abahlele ekugcineni. Lo mehluko mkhulu kakhulu uma wabuka lamaqembu. Kanti-ke nayo i-Green Mamba ikahle phasi ngemuva. Kepha-ke itabe itholana nayo iThambuthi. iThambuthi kinemlando lomuhle nayo i-Green Mamba ngoba isetitholana nje ishaya nayo kanti ne-Green Mamba-ke kepha la season kutabaniketa ithemba ukuthi bakhona ukuthi banqobe emva kokuba iThambuthi bese ihambe embili ngamagoli amabili ecanzeni yakhona i-Green Mamba kubuya. Ngizamile-ke kuthola abo-coach lungelele ukuthi ngikhulumisane nabo ngive ukuthi ngabe bathini. Ngabathola abo-coach bayo i-Young Buffaloes labashitho ukuthi le game lena ifana nalaminye imidlalo ukona bayanaka lokuthi kukhona lokuthi badlala ne-team lephasi nelikherothi lilapha etulo. Kepha-ke uyajabula kakhulu ucoach ukuthi bakule simo labakuso njengalokhu bathi ba-ready ukuthi bangahlale bakhompithela tindlebe letinkhulu e-Even. Ngako akubahlusi kule simo lakuso bazamile kusebenta ejimini nokusebenta etingcoveni tabo badlali ukuthi batilungiselele batikhanze balungele. Nakapteni-ke walo licembu yena Sihlangu Mkhwanazi ushilo ukuthi hhayi babadlali bawugadzile umdlalo bayathi utaba lukhuni, kepha-ke bayayihlonipha i-Seven Dreams, kepha-ke batabe batimisele njengalokhu bona bafuna ukugcina bayiphakamisile leli kherothi le-first round. Kanti-ke nayo i-Green Mamba coach wayo Ernest Mavuso banakapteni bayivetile ukuthi hhayi no sigathile vele ngemandla ukuthi lo mdlalo wakusasa siwunqobe. Bese kuyabonakala ukuthi-ke coach wayo i-Green Mamba bona labakwentako bafuna nje kuthola emaphuzu tawudlala kubale ukuthi 3 points ubabekaphi emva kwalokho bese kuyabuka ukuthi overall ubuke emuva ubabekaphi. Ngaloko-ke abakagathi lokuhlukile kubadlali babo kusasa bayathi umdlalo utaba lukhuni, kepha labagathile bagadze imiphumela ukuthi banqobe emidlalo. Batase-ke bathi buka ukuthi i-Young Buffaloes idlale kanjani sekubabekaphi bona. Kanti naye ikapteni ushilo ukuthi awu nabo balapho nje babuke 3 points emva kwaloko ukuthi ubabekaphi 3 points yini vele setawuqhamuka ngemuva bajabule. Kepha-ke bona labakubuke kakhulu abakusoko eba-Green Mamba basibabuke nake le ekugcineni
kwanyalo basadlala nje igemu itanga inye lungelele ngicabanga ukuthi emacembu amabili la lokuyi-Green Mamba nayo i-Young Buffaloes lithuba ukuthi angayinqoba ngiyola gase kakhulu lo mdlalo ngiyola ujabulela kakhulu ukuthi makanqoba khona something labatakuthola kepha-ke leminye imidlalo iyachubeka live lonke kusasa lungelele njengalokho kunayalo itabe ikhona imphavaniswano esiyidlala nemadlenya lapho kutabe khona khona imadlenya letawulandzelwa ngiyo-ke umdlalo we-Green Mamba khona lendawo yasemayelo letawuthola ngethambuzi lenye letawutholana khona la Prince of Wales lapho emanzini wanjasi khona ehleli kabi kulo position itabe itholane ne-Denver Sundowns lekuyiyona ibe kuyoshaya iMonene Pirates kanti-ke umdlalo lomunye lesitawubona lesibheke ngemehlo labovu umdlalo wayo i-Royal Leopard itabe itholana nayo iMbabane Highlanders yona-ke leyo mdlalo itawudlala emavusa lapho kutabe kuyidabuleta khona itawudlala kusukela emini lungelele nayo imidlalo lesiyigathile kule mpelasonto lesiya kuyo imidlalo lena lengasho ukuthi imidlalo lemkhulu kakhulu lungelele asibonge kubo babukele emakhaya. Njalo mbukeli sicelisa kakhulu ngesithombe sethu lebesihle singabonakali kahle kepha-ke leyo bekungiyinsatheli yefete imidlalo phathi zomsibi asingade nje isithombe semidlalo lekubheke ukuthi idlale kule mpelasonto ngaphansi kwe-MTN Premier League ngaleto imidlalo sijigocota lapho tetfu tasemini letilandzelako tingensimbi 7 nisale kahle. Lifestyle is about attitude, values, interests, and behaviors. And this is Eswatini Lifestyle, the show that shares stories of